komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected.
You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hello, sir? Sir, may relief order ako. Ano? Pati ikaw? Ginrelieve ka man? Sir, ano ini? Anong natabo nga ini, sir man? Hello, sir? Hello? Gin-off yung cellphone niya. Paano ini? Manghimos na ako. Himuso ko mga gamit ko dili. Pag kinahanglan, ma-report ako sa bago kong assignment. Kaya basi kung maawol ako. Animal. Ano ba nagkakatabo ngayon eh? Basigin pa itiyahan kami ni Major Bisana. Kinahanglan mausisa ko ini. Wala na ako sang kapit pa. Basi mabutang ako sa alang-alang sini. Buisit! Ayos na, Jack. Ayos na. Nakabalos na kita kay Major Bilbes. Nakabalos na kita. Major, ano ang natabo? Ginrelieve na siya sa iya pwesto, Jack. Kag dito na sa subong nag-duty sa Provincial Command. Kung lantawon mo, daw floating na ang status niya, subong Jack. May ko magsubong siya, Major. Wala na siya sa tao. Wala na siya sa unit nga ginuuyatan. Oh, Jack. Wala na siya sang puwersa. Tungod wala na siya sa mga tinawo nga madampig sa iya. Mahapos natin siya iguon, Jack. Anong buot mo silingon, sir? Hulat-hulaton ta lang, Jack. Hulat-hulaton ta lang. Kasi kung mapanaugan na siya sang order, hampakon ta siya. Ano? Anong ka-order, sir? Sige lang. Kaya ikaw gidang matrabaho sina kung ara ng order. Okay, sir. Paibala lang ko. Hambala lang kami kung anong ubraw namon, sir. Okay. Okay, Jack. Sir, malakatahan kami ni Bugoy. May amigo lang kami nga bisitahan. Mabalik man dahil kami. Diri lang bala ka mo sa Iloilo, Jack? Oo, sir. Ate, sige. Halong ka mo, ha? Hindi lang ka mo magpalayo. Base kung okay ng impormasyon, parte kay Major Belbes, kaga target nato ng mga Muslim, trabahoon na yun dato sila. Okay, sir. Di ako Bugoy. Sa din, Jack. Basta lang, pangitawan kong amigo ko. Amigo mo? Ate, sige. Sige, Jack. Tagay na.
Choy, ari na ako sa pututan. Pero wala diri si Amable. Ay, sa Barutak Pio, Jack. Sigurado ako nga ato siya dito. Okay, salamat. Jack, halo nga. Mayo man mao ang tao nga to. Masibla makabatyag siya nga. May nagapakita sa iya. Budlay na. Oo. May upod ako. Isang ginapapangita ko. Budlay na eh. Basi ko makilala ako. Amo gani, Jack. Basta halong lang. Bisan may edad na siya mable. Pero makasarang pa siya magpitik sa gatilyo. Kung Tandaan. malangon siya. Tandaan ko na, Cho. O sige, Cho, Nicanor. Salamat. Ayos, Jack. Halong ka kita. Bye. Bye. Jak! Abi ko anay kumigo mong ginapangita ka. Hindi ko man siya makabig kontra. Wala pa ako makaibalos ng rason kung nga aging pasurveillance niya ako, Bukoy. Sa Dendriaw. Dito sa Negros, Negros. may nadakpan kami dito nga tao. Kag siya ang ginatudlo nga amo nagsugo para panilakin kami. Mamumala. Atraso mo ni si Jakao. Hindi, Bukoy. Wala gani ko magkakilala si Nisaya. Wala ko pa siya makita sa personal. Gali. Basibla kung nasugatan na naton siya. Hindi pa naton siya makilala. May description nga ginatagsa ko ng tao nga nadakpan namon. Kag basta makita ko lang siya, makilala ko siya. Anong plano mo sa iya, Jakao? O sisaon ko lang siya. Kung gagin pa surveillance niya ako. Amo lang na. Pero kung may malain siya nga tuyo sa akon, iguun ko siya. Ate, ayos ha. Ikaw ang bala. Dali na, may tsimpo pa. Lutsuntang lugar nga ginasiling ni Johnny Canor. Basta kung makita ta dito si Amable. Ate, Jack. Doon ang kabadyag ako sa kulba. Wala na ako sa sandigan. Wala pa ako sa mga tao. Hindi mayo ini. Kinahanglan maghalong ako. Wala nga daan din ka na ninyo. Wala ako sang dangpan sa mga problema ko. Ay! Animal ka mga buhin! Oh, pinagpanog sa cellphone ko. Sino ay nang buwisit ngayon eh. Oh, si Ninyo? Saptan ko siya. Hello, Ninyo? Oh, musta na, Major? Dili ka subong. Ara ka sa Iloilo? Way pa. Ari ko ni kay Papa sa Davao. Ha? Uti, kamusta ang lakat nyo? Ay, na ano? Way ka lang to, Balitang Steve. Wala. Kaya nagalibog ang ulo ko subong. Oh, nga man. Anong problema mo? Na-relieve ako. Hindi maayon nagkakatabo subong ninyo. Amo bala? Oh, abi mo, nagabatyag ako sa kulba subong. Nabatyagan ko. Dami matabo sa ako ninyo. Ano? What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia
which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. Ote, ano sa imo? Mabakasyon ka diri sa akon? Hindi ninyo. Kinahanglan ko nga mag-report adlaw-adlaw dito sa provincial command. Eh, kung gusto mo mag-leave, pwede man guro, hindi ba la? Ay, hindi na nga, nay. Dili na ako. Ginapanilagan ko ang lakat sa panahong sumon. Tulahain kita eh. Sige na. Babakasyon gina ko. Sige. Bahala ka. Basti lason si Mana, ara naman ko da. Medyo laylo lang tanay. Budlay lang nga makilala nila kung sinong isulod sa bangko. Wala problema, kaya may grupo man ako dito nga nagtimbre sa akon. Kung anong kakatabo dito. Ginaulat ko na lang ganing timbre nila eh. Agad nga makapalag ko. Hamo ba na? Nins, kasi pwede ba kayo ako sa imo? Walay ko di subong eh. Ay, major ka ho. Okay, may problema ah. Sa nasiling ko na sa imo, nga kung kaluyan ang lakat namon, baratuan ta ka, di ba la? O ti ulat talagda. Kaya pasudlan kong account mo karon. Salamat kini. Salamat kini. Ay, ina ba lang may kutal nga kawayan sa unahan? Amo na da ang balay ni Amable. Ay, ambot lang kung ara siya da. Do dito man na sa permi nagatinda sa pututan. Abo ba na, Chay? Oo. Ati, sige, Chay, ha? Ito alang na muna. Pasi arada siya. Ate, sige.
Naaano ka niya, ha? Ako na, mga amigo Chaya. Ay, gali. Ati sige Chaya, salamat gid. Ay, sige, Toto. Sige, malakad na kami. Bugoy, Jack, ikaw ang tulabaya, panilagi. Mapabili lang ako dira sa unan. Eh, base kung kilala niya ako. siya na yan na Jack. Ano yan ang itsura ako, no? Dako nga tao, mataas, pero medyo nagniwang na siguro kay ti may edad na. At baka maglakad. Okay, sige. Labayan ko. Duha na lang guro katig ang ambuga sa mabali. Kag wala naman ako sang kwarta nga ibakal sang sudanta. Ay, ambot nga pangabuhi niya. Bisan ngalan ko doon, hindi ka kamit lang kruma, ha? Ano kay makauyat ka kwarta? Pahala ka lang yung pahala. Do akikay mo sa kwarta. Luyag mo dahil mo dula. Ay, pinagid ang kwarta mo, ha? Maayo ko na adlaw-adlaw. Ginhatagan mo ako sang kwarta kay wala man. Ano ko ako, may obra? Kabalo ka naging nga remedyo general ay ang pangita ko, oh. Dugangan pasubong hindi ko makontak ang boss ko. Oh, di ko makuha kwarta. Ay, di ko di mangita ka eh. Ako na obligasyon, ha? Ay, ambot. Tali bala kung makauyat ka kwarta, kiniyon mo man ang paggasto. Ano kay kung may kwarta ka? Sus, dakalam dahil ng kamot mo yung mag-uyat braha. Ay, ara naman. Nakita mo naman ang kalingawan, kuya. Ba? Ay, ambot sa imo. Ang diversyon ko, nakita mo pa. Mga lain-lain ang pangambal mo karon. Ay, ambot. Gusto na. Gusto na. Sala! Ay, ambot na sa imo, ha? Naton, kulang ka ganyan sa diskarte. Amo na apigado ang pabuhi ka. Ipisa na suwag mo, Ah! Aga pa ko buwas malakat papututan. Mangita ko to sang ideya nga makakwarta. Dapat lang. Ha? Kanami sa imo ba? Nakita mo ang pagdiversyon ko? Pero ang pagkapierde mo sa bulang? Ay, nagano-ano ka man imo, wala akong makita. Ipos na! Huwag sa may matag na sa aton sang kwarta kung masigit at ising kitangay. Ipos na! Hipos ka na! Hindi ka ba mag-ipos? Hello, Jack. Sige. Sa description nga ginatag mo, sige, Jack. Pila sila sa Ilabray Bugoy. No, dudua man lang sila. Sige, pas lakaway. Ha? Bati yun, pas dala na si Gitana, hindi lang ang dua, Jack. Balik na dili Bugoy. Planuhan to sang mayong imunta. Mateo, ayos, Jack. Ayos. Luisa, ano man? Ari ng pagkaon sa lamisa, oh. Ay, kaon ka na kung ganado ka. Kaghinaya ang tingog mo, ha? Kay mabatian sa guwas ang balay ang tingog mo. Buisit ka pangabuhi niyo. Bahala ka na! Ay, Makaon ko di akon. ay amot sa imo, ha? Kaon na kung mayong buot mo. Unway ko to sa madiskartiyan nga kwarta sa pututan. Iprinda kong armas ko. Para nga may kwarta ko di nga madala para sa imo. Istorya, gisi. Buisit nga klase babae niyo. Basta wala gani ko kwarta do, hindi madruwing ang itsura ya. Pati ng batasan niya. Alusod daan ta, Joy. Ba, may tao sa likod ko. Sino? Kaya, hinaya ng tingog mo, ha? Basi makibot karon ni ang gatilyo sa armas ko kag malupok ni sa ulo mo. Gigida sino ka mo? Anong kinahanglan ninyo sa akon, ha? Gigida sino ka mo? COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts.
The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa kung anuman ang